Tsali Khu, Khriezenuo, Kephrü. Tsali Khu, Khriezenuo, Hidiatenya. Mechü
troiazo, ripa, uralie troadi, akiki Sicilie si, otie anu bazo, ake amu petelu po ake krenguya, anu ke mezazori asese dalielo, ake repetenu po achatasya, Jesu lavorzo totse asibazo, riba, Jesu ribazo, charezo ribro azedi, arece troiazo, riba, uralie troadi, akiki di Sicilie si, otie anu bazo, jego petenjenile Jesu cezoniece, Dikon Khedi Kristan Rüsuo Gotike vopete Ruokuovilie mejazo, temiewe prokenjedi ukriešelo, riba, Jesu tie ribazo, charezo ribro azedi, arece troiazo, riba, uralie troadi, akiki di Sicilie si, otie anu bazo. Tsali Khu se. Cecilie nieko Kephrü potvori, głosala nie wiecie, nie Jesu celicie, Jesu usiedze uzo, nie Jesu ruliecie. Jesu Kechakechü, Satan zekeki Kethodie, nieko Jesu Pienyü Dikon Ketshe, Jesu Phoukuovilie, Jesu celicie, Jesu usiedze uzo, nie Jesu ruliecie, Jesu Kechakechü, uręweszaco ketaki, Jesu niebo Khedi petembo, niekuże dizotro, nie Jesu celicie, Jesu usiedze uzo, nie Jesu ruliecie, Jesu Kechakechü.
Gesù Cristo, Ukalakelio Zanu, Keneisedenuo, Nipu Rüsuo che le pette, Sirokiti Ginuri, Nipu Rüsuo che va pette qua, che Luciawe, che Pienyü Fabu, Puti Hazidi, Putejakabie, Ugo pette, Zeskelio Certin. Jido, Nipu Yiese for Kazaskedio, Ugo Pastor, Dr. Ruokuovilie, Ache Kethodie, Prabie Kazaslu. Sishiri, Jie Jehovah Puya, Nienu Petese, Ruri Akivolici, Mevo Gra, Mute Krüta, Niefeni Modi, Niemeluce Haslie, Jehovah Diekepu Feki, Ruri Volie, Pue mi Crie, Mu mi Ngumejia, Punumeyeto, Jiu Puke Crie Zazo, Sheza Kethokhrienuo, Punu Kiditaya, Jie Kethokhrienuo bin Mu Phoukuovilie, Kesiezie Unibu, Mechü Tsali Ugotasdo. Tsali Khu Khriezenuo Kethokhrienuo. Tsali Khu Khriezenuo Kethokhrienuo. Chelie. Loro, te wo ke se. Bazhakese, ye bu Tsali Kethodie, Gonyo Ketshe, Go
제 Kethodie Kephrü Vilhoutuonuo mere Phoukuovilie uno presidio Sachü Keneiü Richa Phoukuovilie uno presidio Sachü Neisalie Keretsü pastor tsege voru Kechakechü sidi ugo Yiese kubu Kethodie butiselido. Kethodie persecutor liro Dikepra to take care kinye kusaku ponuno kerse Dikepra to take care kinye kusaku ponuno kerse Jike volam hakese Ketshe Jehovah Egypt Kidzenunu Mosamu Aron Unyeki Nyala Thekha Haubu Thekha Godonu Keryu Tsetyo Nicolas Butichenu Thekha Keryu Tsetyo Israel Petebu Hau Khriezenuo he ki Ruokuovilie te Konyo popo Kesiezie di Israel Mechü ki pusache mum hanu ki Ketshe poe te Konyo po ulaja thordaro mi po ki depo zliti shi Ketshe te Mechü Preledi po ki kheki ke ba pozanyo ze te Konyo ke helie te Konyo bu ke mesapolie Jepo keta potse yo po morosho. Te ko donu mori te me donu se yo pilie. No se yo hau jaker die ketso kapie ta morosho. Sidi Israel pete vor kengu kelie metse ke hunhe. Te vaze uko kunyo ko du kridio. Se shie uko e poji ho selie di pie metse hatzaketyo kiu ki katsonye. Muki kamho ki pragi Keneisedenuo uko se te Konyo tsetyo uko se really di Khriezenuo Neikrutuo muga Kephrü sadi tsetyo bori Kephrü mori zpe chadi tselho deri potse popiko mu ponunya pete mi nunu riedi tsetyo Siro yop puri peshape ba kise tsohe, mu kise ketso bageta peteko e tewatio. Hakim hedi nye koe su tsetio, nye checha papve, nye pigi pikune, mu nye jenu kethese, sidi nye rikri sedi tsetio. Suwe Jehovah chike vozo. Kekrila mona aesze Egypt kidze fetevotio. Mu ai Egypt Kedzenu nyori ke biewatio. Temie mu kunyori. Siro Egypt roko petegi ai chapit sesetio. Ai Jehovah zo. Teje uwe nye laza sipo tsetio. Nye ke baki kogi ai teje nguro ai nye che pratatio. Mu ai Egypt Kidze ke seki tepe te ruo nyegi churdi nye pekawalil ho. Korint miko Kerüsuo to Diekepu kusuku kertenye nunu seredie. Korint miko Kerüsuo to Diekepu kusuku kertenye nunu seredie. Nipu kerekraza. Siro amhaho bu Sachü duo Kechenu Neisalie Kekhrienuo nyeko vor kengu keleki vikolie ketulamune shokota ketulazo. Terio anyeko zesi kelie nyeko vor kehu keleki gorela Ketshe nyemhe. Mu akeleki hao Kethodie teneshe. Kethodie nyekiu potsu shi zesi kemeche parli ketula nye donu kedekri Ketshe sher molelho. Siro nyeko vo kehu kengu Ketshe Nipu kerekrata tse ketula mutazo. Kekhrienuo su Ketshe ki honye ho fe modi utuo uvava tseleta homyebu mereba tiu kekriko meze batayam he ki diga nyetuo nyekinum hatsem hakrilil hoteme. Nyeko uke penyofe kehuem ha momu kedzeko bie ketenga iyame. Abu nyeko ki kedipo puta. Abu nyeko tenume
how nu a nye ko tsemo ke krila mun nye pu ki nu angu ke lie su pie nye ko tswate su se nye pu jisu me bu pote ke lie je nye kradau pilie sidi po u ke penyo fe tsese di bichilie sidi she how ha nye ko la kha ke she amozo arakra tulie ke tola how che je si Sutui mhatze ke lishe po te hiu rip tse pilie di she di he hao ri ajiu nu di tsi di ko ke lie ke sauzo nye ko hao ke krie mitzi arakra tu lie ke tu la Khriezenuo si sha ke krila mun nye ko nye krada hao ke tse mitzi mu di he hao ke krie mitzi nye pu la vo ke moche po seuze tapie mi ke bazo Sela ke hu puri pu tu che modi nye pu nye kradau tse mori pu hiu kre ro pu nye pu mo mu pu jiu ki tsa tie jota tuo sela ke hu puri pu tuo purali le menyo di nye krada su tse mu ti he su krije ke krila muna te me ke hu puri nye pu mo ze le menyo mo zo di tse mu kre ro su utuo u ke pe jo tse mu kre ta ya ha hala nye ko donu mi ke kram hache mu me sheba mu homi we shirite diri utuo urali le menyo le ro upejo le ho siri kizu ze upejo wa mulye ke tola nipu utuo upetaya ke jazo Sela ashe ze zire ko nye ko su tse ke tola for ke ngo ke liki ho nye ho felice nye ko ke hu ke ngo ke liki nye pejota mulye ke tola ke hu puri me rata ya ro ki nunum hatzile ta che si rom ha ke kri ko la zo we atho for ke le zenu pu ke me che shtua Kesiezie Kechakechü the way. Here go Kephrü Kephrü ni pu Jehovah. Here go Hagelie here go ni pu Jesu. Diso kasa keviga sorha pi here go tsudi. Here go zelaler mojunu sudi here go bu. Here go kapie nzile morga shla. Jida ninu go hachwata de bozelaler mojunu sule ga dalar empezye. Temi kakra. Buti haigetse menguri ngule moda sidi kidzunu zozowe ukelhu telatsu gada nide. Deri hiko Hiko bu hiko dodzile morsho gazala. Israel miko Egypt nu ugo zeparkelie. Ugo bu ugo ngumeme jina nu tale di no ugo zefo kanan nu sudo di no bubi ugo kikashe nipu susa no tsutsibe ugo kelhugi suzo. Jido hiko ndiye haguahan kituni kinu silide. Hiko haidi Egypt nu lafulilate. Deri hiko dodzili muliro. Hiko tiki ketinu le modali vigetze. Hiko ndiye zeko tsidi menu dilhuli muro. Hiko Egypt meko jinanu kagada Israel meko zetui mo party rahananu kemeji di ukelhu thalatsa gada tui di hebori ka predagado nosu ndino pusa hego bo hego kelhu hawa tsakama sabin tsidi ndieze tsidi jogonul hudi nki voga zanosu meto salache don die prepare kazagasha bu hego melunu hego halasa hego katatsugununu hego sapale hego keneiu tsasa hego mhasiu tsasa sidi hego bu
这多哈，第一个地啦，这个都这个萨拉摩是个字，没都知道了一个字，你在这边，你那个没有个字，别德国人吃吃去。阿瑞，没你那个没不个字嘞，这个给不嘛的弄路佛个字啦，不对不那么不能，没到个么个弄路，少个么个弄路，是个来没到，第一个。而不是非非的一个路途个子定义，是啦一个给做法别个子的，一个没不是不知道哈，完了什么的，来一个给这个弄发到么个的啦，那给么sarf不，你那个没了呢，就靠么给吃的，一个人吃吃，没一个吃他那个啥啦是这，是的一个不一个卡边之类的，给路个啥，他家个啥事的。来一个给这个弄不着，你不能，第说啥说比一个Ketshe，一个谁的，一个马头马车，Ketshe个里给Khriezenuo，给Phoukuovilie给Khriezenuo，吃的一个，这个不符合的知道哈，那给里第说啥比一个自拉时代，没一个不来的，一个卡边自拉的对的那一个自拉来时代。你那个Kephrü，Ketshe个那里，我买个Khriezenuo，给这个那巴里的，这到啊你那个在那Rüsuo喂，那这边是个子是，没是个不说好了的，我买个人，别有个点么的，玩个是这个呢，一个不拉来的么子呢，不过个啥子的，过第次的个是，你太些个是这边。你那个不太过自己，这到哈，你那个后面，我别个没写的不的了，没这能办到，你不能说个白这个写，一个说个跟后边就能白了写呀，我个做法，我个个人，我个没写，不这个给写你不，那个可是这，你那个可都在那不的有个法儿个子，他这边有个自己。那给一个说好别，一个给吃过，一个不说好的，那一个给吃了，怕给我们吃了一个吃，一个那个他，一个你的人么子那个把别这个不是，那给说好别一个这个把哈，来白啥的，人家不吃么个时候呢，一个人吃啥来给喂，他家个啥看别的那个别这个自己，啊你不，别以为。天给走呢，他白他啥？给Khriezenuo，给Kephrü的一个，给Kephrü给Rüsuo不个字，给Kephrü给，没不个字本那个字地步，一个不这个是法是，但是你不拿一个我们些，一个在多少个字啦，一个本来个时期，一个做法，一个没些。一个说好他吃个这个变白来个时期，那一个苦了是的一个不，说好的那人么子呢？给不可给嘞，在伊啦，给弟弟来给为了他啦，来的个是给不可的么子呢？说了个吧，别这个给老人别写，那他这边你那个知识，没买多少，他别他啥个，这边你那个台是的，你那个不，那我开会。那我们写为，那我是贵为，那我是这为，那不给过别你那个明明都找个字，你那个不说个是来么多你的，给我让不对，我给Khriezenuo，给吃给你吃的，我马头给我不吃的，你可不能吃的，你太热的，人家不吃完了给他了，那家边的那个不太过自己，也不对啊呢。现在干别，都能，你连汤面个吃，把这个老人吃下喂，那天怕是给锅，若不不个给去吃回来的，你那个打一刀好来没了了，你那个我吃回来的，搞他了一个吃，这个谁是做个吃啦？那这边连汤面个把这吃不过是，你那个怕是吃不你是。你根本40分你那个给去死了，今天你那个做复习，你那个给热习，你那个都能来习的，
니노고 차 타슬리 기비 대자비고 즈너딘리 타미고 배때베 게 고지는 벨라스웨 저도 히고 계세 러시아 사포게도는 니푸 어짤리노린 자푸츠스다 나 대자기 비변 게 후겠어 니노고 게 후기겠어 세딘 ketche 스스도 너 잡여서 벌츠슬래 어짤리노 히고 따스게서 히고 따스바 제딘 자푸츠바 게서 배때고 게 후기 자스치 슈론 키투 히고 파스터 Dr. Ruokuovilie Dieko세 가사서 니노고 차타서 니노고 하서도 무케르카자 너의 히고부 벨레디 디에제디 너의 히고라케 메제가서 콜렘베도 무스고 제고푸디 인자 부츠도 히고 띠츠길레 스누디 높이 히고 뺏어가서 케르카자르치도 Kesiezie niunuko zekaza tsumukido. Higotonu temika krari ukelhu ukapien Suokhrie gazo hurniero. No chido sugur tsudebu udotzili di higokese. Nkerkratsa ko tsumukidi higonidi ntejitu din kivorga tsutche. Humie ukelhunu ke pelekiza tia tatsawadi ke shojinunu ke mejido gazo hiro tanu khrsidi sugazela fordi ko bugeze krobo tsalagile nzedi ke ditsi ke de kholagile sosore mengudi sugokelare inki amejimoloyewe heko ke zedi sugo ntajago gazatsum krikitono sugo peter salin zabagazala sugokelhurbi injinum pelashwe heko ke zedi Zhapu tsuvogito 하이딘 러시오보고도 배태구는 뭐이고 자바디고 크로스 자베니노고 배태고 지제디 아르하길린 나즈레 지수께서는 아니 보여줘 반기 하고 세라메지 몰라서왜 아멘 제 마킹우게 스티우 발리도 슬라 디콘 구보셔디 킹우스도
Phoukuovilie 这个拉我被Diekepu写他的给介绍了出来。Balalevi. J'ai que tu veux boucher di que pessi morgue sotti u seledo. Jésus Christa Rakiliozano Keneisedenuo pete ke luseyawe. Eno ke tulhuzo Suokhrie mu Kethokhrienuo Kesiezie dienhe ke mesaki atselie Keneisedenuo nye pesiseyamo nye pejiri va poshethaseje. Nye pejia balalevi. Pedeze pratsike vor eno Krisavizo pien Kesiezie pengu ndu nipu generalite ke chano tenusho ke ba ki krula chabaje. Jedo enolivi Pretunyo Suokhrie Associate Pastor Kresara Kropozedi Nagaland Legislators Christian Fellowship Kerüsuo Kihunu Zhapu tsete. Eno Khriezenuo Belho Assistant Pastor Junior C Executive Kozedi Raza Pienyü Retreat seba. Nijuko krotho kitsanu besi Ketshe. Nijuko Sunday School nu vorya keja pete kola registration form po se parba mu nyonyo class nu vorba ke mokola Mechü kobu ki hushe form mu piledi se vo mor ke shoko tuledi ke yepie krotho tsnu di chaseyawe. Zaz Kechakechü tiunu krothokola Kechati pe balie vorje mu vor keze za Kesiezie kerekiniez tenuko krothola Kechati badua petebu vordi Kechanu ke khoyaje di Yiese Kechakechü ti bapengu vor keze nipu zadu enoli kezalenyo Kesiezie nipu Yiese Zhapu tsudua Zhapu petela chaba musorhobadi vor ke perkroje di pete Yiese nikopije. J'ai Zhapu Tsali Khu Keneisedenuo mu pose ko Kerüsuo do mushe ko Pastor Dr. Ruokuovilie bu share di puti ki krigo sevadado. For
Nguke mejie nunurabi uke penyefe mozunu vorli ke viso yepu no heko ke pumako propie mozuki to doli ro heko kikimhidi mozunu vorli vita te kunyu jegi nurabi heko mozunu vorli ke viso ke tsetsalinu Zhapu tsede chedo ogo Yepu kerka he hitudi dojipiba ogo katolese ka prenye chedo ogo yepu die se ogo chatatsili ken dojiseke dugo prepie ogo ze gezasde te kunyo je the blood of the lamb Kerikito mo dito kepra to take care Keneiü katolese ke Kephrü presa Khriezenuo ko Keneiü to take care punu sunuri katolese ke saunu ke Kephrü presede ke kilamo na yepu kinu angu ke lie su pie nyoko tswate su se yepu jisu miebu pote ke lie je Neikrutuo sidi po uke penyefe sesedi bichilie sidi she hauha nyekola kakeshe amozo arakrat leke tola hau tsuchi si sutwe patskeli she pote hiuri chupilie di she te hi hauri ajiu deti de kokelie kasauzo nyeko hau ke krimetsi arakrat leke tola krichi sisa Neikrutuo shiri te hiu shiri arakrat leke tola nyeko hau tsuche ke tse jisu petakeli ko ze chikavoni uni ke tse tiki po atshe nyeko ze te hi hau kriketuo te he hau hela ketuo potela bote kijuno ke luki deri a nyoko zeba motazo shiri arufenunu nyoko zebato mu nyoko arakratu leketula hau tsuche mu hau krichi di se petakeliko kipuse musu tie kepelemie Jesu Christa ke hu su kiri puya
Purakratule ketula tsuche. Purakratule ketula Khreezenuo Kedipo Ruokuovilie di Jisu puyamu. Puo ungo mato chekese puo miracles come. Puo Kethodie come. Muri puo shijimi kozedi. Puo tipe voketsuko. Puo prosartse Zhapu tsuko. Puo micheka sorhoke suko. Puo ungo mato chekese hako Ruokuovilie bame. Mo puo me yeme ludi Jerusalem no kelesu Ruokuovilie baga. Mo Jisu puo zum ho chatu voketse sokose Ruokuovilie di pubaga. Mo Jisu Ruokuovilie di puke sitiki puo kichutuginu meke Kethodie hako Ruokuovilie bame. Mo puo Lazarus super hila kese keshine nu posela shere kese su Ruokuovilie baga. Mo puo Pienyü ki zhanu ke vor su ze Ruokuovilie di su pubaga. Jisu nyoko Ruokuovilie ke tula ikese ke dipo Ruokuovilie di puyasi. Pa hako pete chekesa kese Jisu ukobu Calvary Ruokuovilie ke tsupu. Puo kola ke meje kese. Puo Calvary ginu oko pusu tsese kete. Puo jepe kruse kete. Mu puo hilashe keta. Hau Ruokuovilie kete. Puo sedi puo shijigo kipu. Jisu Krista Calvary ginu puo jek pe kru kese. Su oko kepuma rale ketula. Nkepuma mu akepuma. Kizu kepuma rale ketula puo Calvary ginu puo jepe kruse. Puo mo miebu petsepenese. Puo mo petsepenese ginu puo jekru kepar. Te Jesu gi Kephrü bakete. Musu gi puo ukola puo Phoukuovilie. Kizu lanu puo Phoukuovilie. Tie lanu mu alanu. Puo Phoukuovilie puo jiu krukepar. Su Ruokuovilie kete puo oko kipu. Leviticus Levimiko lese kereteta kerepunu. At proprie oko kezasutuo. Kekrilamune kerie tejenu baketsala mu ai ni kerirola ni roto chutuo su nyela kapie reshobaugi showate kekrilamune teje keriropogi kebaula roto chelia. Jisu puje pekru kese puje sugi Kehiro baketse mu po temye kolanu po Kehiro kakese su teje su Keritsedi temye ko tsekete Kehiro po pe vopie Kehiro kekra kelakelie Jisu Calvary ginu puje pekru kese sugi Kehiro baketse keshime po jekru parmo kete kehimie jekru pardi uko Rakelie. Po Calvary ginu chekese pumhatosu Ruokuovilie kete pose po kehu ki puba. Tejiu ginu kelakelie sevorli ke viso. Tejiu ginu ke puma heli ke viso. Kerikito lesunu Adamu if unye uke penyofa medo tsali modadi puma wa ketitigi. Unye resaba ketitigi. Uke penyofe unye nga hekese kunyo zikapie unye ke yatsekese teje pe krusedi suginu unye ke ya unye ke hwe tsese parkete teje sedi tse Adamu if unye kriketashe ke mu Abel unye reshotsepie uke penyofe tse Abel po Tekunyo ke vitoko du kripi vordi uke penyofe Rüsuo kein po pujem hato chekelie ko sevordi
uke penyo fe Rüsuo. Katolese va chaya kazami ko unye ze buketse tejiugi Rüsuo uke penyo fe lilia ketse. Rüsuo banketse sulanu abel Rüsuo pilie ketse seripu. Jiu siro unye Rüsuo se uke penyo fe modunu ke vortiki tenu uke penyo fe tenu me hoya kazala. Tenu potu tsegetse tenu vigetse pom hodunu lilie kese tenu liekese ugi abel Rüsuo lilie keteri pu. Mo hakim yedi uke penyo fe puo abel Rüsuo likelie tejiu sugi tu ketse teje pekru kese mo kein Rüsuo lilie mo keta pujem hato sigo sevor ketse uke penyo fe temye poke vike kununu lielho deri uke penyo fe ke krie muke mejenunu tuo temye puje ke vike ko poke kuginu pom hashiginu puto ke la ke liese pu viechli kenze mori uke penyo fe modunu Rüsuo tsali kenze kete uke penyo fe takeshe pu kete suri se ke pu hakim hidi jisu Calvary ginu puje pekru kese uke penyo fe punyo poke kreto Jesu Christabu Calvary ginu puje pekru pie ukor hakelie tejiu ginu mo liro ke jova kelie ba mo kete ibrigo tefe me fe kenyenu tejiu ginu mo liro ke jova kelie muke meje ba mo kete pu Katolese ke wenu teje pekru pie Rüsuo kete Jesu Christa Calvary ginu po je pekrupie po temye ko kalali tuo kete chika masali tuo kete pato hau tapie pekie vor kete vie kazato mu kemeyeto Katolese ke wenu teje pekrupie Rüsuo tvordi Katolese ka saunu Jesu Christa Calvary ginu po uko pusu kese Kechakechü lanu uko Kelase kete puje pekrupie uko krikamasase kete Zije tse samore vida kete roto Rüsuo ke krise samore vida kete Jesu Christa ginu teje pekru kese su teriu telau zu zore vida kete tsitipie uko tse Tukepra tu tekere kenye che do prepare uko kazakese uko lesutunu vosake Israel mi ko Egypt nu tu da kete Egypt mi diet se tu kete tiche kridiri serre Egypt mi diet se tu aussi uke penyo fe uko kemeji uko fe sisidi po uko katsaka lapie uko tse mosake tsepie uko tse mosabu vodi uke penyo fe harhanunu vodi Pharaoh's Keretsü uko soprali tuo kete uko kalali tuo kete ha herko ha siko sedi vodi ke diuze Keretsü teju pupe zupie jodo uko kazali kene Pharaoh po uke penyo fem ha toke vi petenguzo sizo deri po meda punukher reda po Israel mi ko kapye badi sedi puto pom ha topo chban kete uko chato chalie chri ban kete po puto pom har herbo su tezef sebadadi uke penyo fe hato sunu po kasum da kete uke penyo fe punu bubu punu kher reta kete uko katolesunu mulie mo hakim yede uke penyo fe mosake lugi shiri mu faro punu kher reta kete su gishiri po ke ko pushepo kete ake penyo fe amho ke penyo fe ke kripurito mo kete pushepo kete tabie po ke lugi se musaki midi gizu bu musa kete katolesunu tusetu kete uko tie soko predi uke penyo fe tejeya kuzupo uke penyo fe mosaki pudi jo achizavordi atemi ko soprale da do nyogo do zili che uko katolese
progressunu mulie de ugo bu ugo dozu tsili di u chepaflie u peku dozu vlie dozu tsili di ugo bu uge penyefum hatosunu uge penyefu seze duovor du getse hatosunu dozu setali morkesho ugo kipu uge penyefu chata kapie ugo tsegetse nyuriu dukriwa du getse temyeshiri kitskiri shiri Egyptian miko Egypt miko ki kenu urananu peteko pekawa tu getse uke penyefu budiekasa selapua ugo kipudi te konyo po dukriliche te konyo po dukrili pu jiu kapie niko tsogogi kichigogi kenhebie baliche siro avor ketsitiki avor liro a sungudi tuo kisokos terhivoda tuo asokosungudi ler kisokonu papeka walilo deri atuo soko terhivoda tuo deri teshu bagamo kikono e alle tuo ledi nyuriu temyeshiri kunyeshiri pekawa tuo dukriwa tuo uke penyofu suzuvor kete tute kerepo kusoku kerekenyenu okotsu mulie uke penyofu tuo vor kete sozedi Egypt miko ukitikinu kipetenu Kechie chuta kete temye kra me hi melody temye me bupida kete okosoko mulie Israel miko ze tu setu kete uko Israel miko kinuzoe the free rumozosi temye tse hi kete bazosi Egypt miko kinu tekre tu chufaza kete tigonu Israel miko Keneiü uko chilie ke vetsedi uke penyefu te zouse chatase uko tskesko uko te kunyu dukrilie di soko chatse uke penyefu zo chatanunu uko soko sedi uke penyefu shudi uko niba kete mulie uke penyefu rufu putemiko zeke bashe Putemiko, Hakibunuri, Zoff, Gemengadalio, Hokets. Gizu took a hoop of Sosori, Ukepenyofer, Putemiko, Zekabatatsuno, Tenukerer, Geni, Payakaza, Mulie. Popura Krasake Ukepenyofer, Puro Sazatu work at Tisunu, Poor Mosaki Pusaketa, Teju Capie, Sogoken Helije, Teju Mehodi, Atu Vorto. Uke penyefu ko kipu kete judam ye bagatsukunu jum ye bagatsukunu lerlo ikatsupumo teju bagatsukunu rubi a lerlo so ketsupu ketsuzo po tu vordi hanu judam ye bamuha jum ye bamuha hanu lerlo de ikatsubamo jum ye ko shiri Israel me ko shiri oko kikatsugu gi teju bamu da ketshe uke penyefu letuzo tuo Pue tuoko tervoketa, Jew me buckets lamodi, teju, Gikaugi, buckets la. Get second, cut off, Kekap Wuburi, learning Yoko Petsupen, Niko Pekka Waligenza, you get a pussa. Ukepen your first, put judgment, Ponufanu you, Capie. Gizu nu Tsukasa, Farok and Lugi Tsukasatiki, Israel Miko, Yekelie, Hakikilamo. Deri, teju uko ki katsogi, baketsalanu uko hikiliezo. Israel nuko halanu tikatsori uko chikevoni Passover. Chikevoni how uke penyefu duo uko fatevosakete uko kelasakete teni how nidi uko ketesise uke penyefutse. Uke penyefu kevi ke dietoko rakradi uko tikatsori uke penyefu rashubaya. Jisu niko arakratuleke tula how tsuje kesa Calvary Israel miko chikavoni su rakratue kasa su Tia Jesu Christa ginu uko kelasakete
Jesu Christa Calvary gi no puje pe kru ke su sedi oko chega masakel Yesu su rokra tuje po Calvary gi no chega su rokra tuje o ke pe nyofa Egypt mi ko ke lunu Israel mi ko baget sa tetsu nu tu vo ke ki rokria se ko ke tsupo Calvary gi no chega sa patosu rokra tuje ke tsu Jesu sedi pushi jimi ko kipusa mutie ke pele mi ko ke huki su puya Calvary ginu pupuje pe kru ke su o ke puma krikama sawa de su oko yali de Isaiah lese nu pusa ke te po ke vfolanu oko bu sohroli de iripu po oko ke puma ko se puto po chupumogi chufli de Government government pu kapie pu bukagi sutu ke su ke puma government nu kapie pu bukagi sudi su ginu puthela chode ibrimi ko nesunu pusagete nyeko ke puma rakra sali lo nyeko ke puma rakra sali lo nyeko ke joke mu vaswa ke tako rakra sali lo iripu Isaiah lesson no pusa se ke nyeko ke pumato me riek krazo shiri anyeko ke puma tsaka me sapie nyeko ke lusu tsaka me sapie pe krim heda tu ke ogo chedo ki pe kriek ke WhatsApp ko nu pe kriek ke tsaka kranu pe kriek ke krap puvdi zefse ke suko musaba Zhapu ki krap puvdi zefba ke haki hanu ogo mise nguliba krappuv mesampuv bagete nyeko krikama sabie skim himato kete jisupu Jesu Christa puje pe kruse kete puje poko juro ken hekaso shiri po Calvary gi no puje pe krukese su oko chikama salie de su oko krikama salie de oko bu tie su kapie oko krikama salie di ponyo nyotsa kete po kepele mi chikete Ogobu tie posedi ke perogetu sunu. Ogobu nan tsedio ke penyo fer shogetu modi. Ogobu roto shogo tsebio ke penyo futsu ketu modi. Sunu no pose ke perogetu modi. Po Calvary ginu teje pe krukesa. Po Calvary ginu ko pusutsu se ketla. Nguke mejinu no tie nguke mejie grace. Nguke mejinu no ke penyo fuzedi ke peroli viketsa chakrupie ukotsukesa po Calvary ginu puje pe krukesa su rokratule ketula nyeko hautje munyeko hau kriche ketsa po uko kipu Israel miko uko penyo fu uko kipu kesa tejio kapie uko togi ken ketsa uko Hai soap, hai ketsupo, sipo, tan ke mi ketsupo. Punugoro purevi ketla, sedi harikrakamasa, mu hatsazo kunu seyasi. Chili golesuno kedu David, po ukepenyo fuki ketatsadi, hai soap, how kapie akrikamasawaje. Tan pureke vihau, sedi makrekaza. How kapi akrikamasawaje, akapuma kono na akrikamasawaje ketsa sedi pu musikimidi pucho kemenego uko su kapie te kunyu je kenholedi ke gepie uko sozagogi kenheketsa uko sozagogi daketsa chsi tiego Jesu Christa Calvary gino uko pusutsedi shesaketsa Jesu Calvary gino puje pe krusedi uko krikamasawa daketsa hako uko kepelemi ko tie uko la how high soap how uko la kitipuga Israel mi ko hatso kapie teje nolidi kapie ko kikagi ke gebye tsegesa su tie uko kitipu se Jesu Christa ju ke nolidi ke gebye uko tsetuga uko kitipu kapie Jesu Christa ju nolidi uko ke luchika masatuga tie uko me how kepelenu nu a Jesu Christa nyude Jesu Christa ju akrikamasalie de Jesu Christa po Calvary gino puje pe krupie akrikamasasa de krikamasaso de au ke penyo fanyo
apunyo nyotsete pu Calvary ginu pu jepe krupye akrikam sali de Israel mi ko hatso khapye te kunyo jek ken holidi ke gepe sozagi chekesu Tiogo Jesus Christa jiu Calvary ginu ko la pe krukesa su khapye oko ke lu ke yatsli ke vi oko krikam sali ke vi oko menunu Tiogo pupye prapye oke penyofa jiu sidi oko ke lugi oko krikam sali vi Paul pusagete meu Diekepu oke puma pralieli ro oke penyofa jisu ke penyofa zo ke pralieli ro tenununu lebalieli ro shidi pumo Mori jisu ze movie ko me hobalieli ro su pumo ume utie ke pelenunu su pralieli ro ke lakilie Kechakechü muli to Zhapu. Mutio gori Israel miko hatso kapie tejin holidi ke gesa ketsu umme utienunu su prabie oko ke lugi chili vigetsa oko yalie ke vi tie oke penyofa punyo Jesus Christa ginu tsede Israel miko te kunyo dukrilie derim hanu oko Teju ken holidi kapie oko sozagi chili moli ro dali moli ro teju ke gepi oko sozagi chili moli ro te kunyu je krukese jiketsuzo teju we kruzde derisepa ki khatsogi dali moli ro suzu okori sheda tuzodio suzu okori sheda tuzodio Jesus Christa Calvary ginu puje pe Krüsuo de amu notie ke pelenu su pili moli ro Supe viepie, oke lusu kapie sunu chili moli ro. Calvary teje pe krukese su jizodi inkalali lo. Kepele nunu tuo ketse su pusa. Mu kepele suwe u meu tienunu prakelie. Su ginu Kechakechü kepele su muli tuo ketse pusa. Oko ki katsogi ken heke tuo tie kepele mekola. Su oko ke lugi. Jesus Christa, ume utienunu su puli vigete. Oke penyofu kobu su prapie, oko ke lugi chekete. Oko bu su sedi oko ke lucheka masakete, oko regosi tukete, oke penyofu pumedo. Jesus Christa jiu. Calvary ginu pe krukese su la mu Allah. Oko tie hau sedi oko vietsuli moli ro. Tie Calvary ginu teju we pe Krüsuo de deri uke penyuve mu no uko bunu su sedi lugete su ke dibnu vorkete su revienu vorkete uke penyuve pumedo Jesus Christa Calvary ginu puje pe krukesa ho uko keyala uko protection la Satan we Jesus Christa Calvary ginu puje pe krukesa ho how Mechü Tsali how pre targets Pastor me pue pugete Jesus Christa jiu pe viepie u yao ken helia daliro Satan su musudi temitsu pe nyuvo shode temitsu oke pe nyuvo nyunyo de Jesus Christa jie pugitu de pu chaperi wache pu ke vehiche pu butu vadache Satan zo shiri Jesus Calvary ginu Puje pe krukese su priyetse. Bie hiche, ne hiche, pe nyovo hiche kete Satan zo shiri su priyetse. Tiogo Jesus Christa jiu pe viepie oko ke lugi chekeli ginu. Udzizitu deme, michitu deme. Jesus Christa jiu praliche pe vielije. Jesus Calvary ginu la puje pe krukese su pomare torgete. Su pomani torkete ake lugi su semoli kenzekete musu badali ro papete badakete deri su bamoli ro papete ko bazo shiri papuri bamodakete rekrasuke Jesus Calvary ginu puje pe krukese uke puma krikam sali ketula cleansing from our sins uke puma su krikam sali ketula Adamu ifunye ginu ke puma heredity su ogo givor de. Ogo Ketshe heredity jepuya.
Khriezenuo Kechakechü ke Yiese to da Ketshe. Seke mede ke Phoukuovilie Kechakechü Adamu ifunyegino ke Yiebie gi success to da Ketshe. Su biet teligitwe su krikama saligitwe Jesus Christa ginuzo. Mu Jesus Christa Calvary ginu puje pe krikese su heredity Adamu ifunyegino ke Yiebie temye pugi sowa Ketshe su krikama sawa Ketshe su biet tewa Ketshe potella tsowa Ketshe. Solano ke Phoukuovilie o ke Pienyü Phoukuovilie ro ke Phoukuovilie o krikama salie Ketshe mu ke mejingulie Ketshe. Cedo shiri o ke Pienyü Phoukuovilie o krikama salie vi. Po Calvary ginu puje pe Krüsuo de ke Phoukuovilie krikama salie vi o ke Phoukuovilie krikama salie vi. O ke leke me dono o pe joto Ketshe. Mi shi ngu ke mo ke Phoukuovilie no rezafeto Ketshe. Hakopete Jesus Christa ginu krikama salie vi. Po mozuno vordi praliche. Po mozuno vordi o tsakar Neisalie po jiu o krikama sasali vi. Mo po jiu o krikama sasali ro we me sada to. Ke Phoukuovilie me riezo shiri pe krimi di krada to Ketshe. O ke Phoukuovilie ro krasali lo Ketshe. Jesus po topu dia kasozo. Mo Calvary ginu teje pe krikesa sunu no mo liro ke Ruokuovilie para purito mo Ketshe pu. Jesus Christa Calvary ginu puje pe krikesa utsaka soroso ketula healing utsaka soroso ketula. Tsermono mejeto Ketshe tatseto Ketshe sulievi ropfunu mejeto Ketshe sulievi. Isaiah lesonu tukeshen no ke pukeshe kemi nke vipfukola asofolie de. No ke mejeke sukola miemo ke ferra unzuda ke ferra Ketshe hakola no asofolie de. Tejekru ke parko ginu atsake menelie de. Tioko Jesus Christa jiu pe viepie o ke lugi Ketshe. Jesus Christa jiu o krikama sakese su utsaka soroselie vi Ketshe. Po Calvary ginu puje pe krikese su o ko tsaka soroso tu Ketshe. Jesus putusu tsipie o ko tsese. O ke Pienyü Phoukuovilie po Calvary ginu ko la tsaka sa ha kwa ha rakradi po Rüsuo Ketshe po teje Ketshe. O kakasabie po tsiba Ketshe. Ke krilamune Jisum hato Calvary hato hakwa ha rakrabali ro. Ke Phoukuovilie poe putupu tsaker nyosbie o ke Pienyü Phoukuovilie baya. Jisu Calvary ginu tsakese o la tsakese hakwa rakradi o ke Phoukuovilie tezefe batali kenzo. Jisu Calvary ginu la tsakese hakwa rakrasadi. Ke pekredi o ke Pienyü Phoukuovilie forma dali kenzo. Po ke kringu ke meje ko rakradi aya iketse parmo dali kenzo. Jisu Calvary ginu tsakese hakwa rakra ke tejepe putzuliro su uke lutsaker nyopie uke Pienyü Phoukuovilie tsibaya keja puti petenu ukabe putzibaya keja. Po Calvary ginu la tsakese hakwa rakrasali rakra Ketshe po Rüsuo Ketshe po teje Ketshe. Ke kuoba Ketshe victory. Ke pelemi victory Ruokuovilie haunu ba Ketshe. Mo Ruokuovilie haunu missionary ba Ketshe. Po Calvary ginu la tsakese hakwa rakra Ketshe ginu Ruokuovilie par Ketshe. Mo Ruokuovilie suwe uke Pienyü zatsake me ye Ketshe. Slanu Paul we 2 Corinthians ko tsakese ke krilamun nyeko nyekreda hau Ketshe metsi. Mu tehia hau ke krimetsi. Nyepu la vor ke moche po seudze tapie mi ke bazo po seudze tapie mi ke bazo o ke Pienyü hato hakor krasali ro temye bali genzudi to se Zhapu Ketshe nu voda Ketshe o ke Pienyü Zhapu Ketshe nu voda Ketshe kasada Ketshe dosada Ketshe tie Jisu nyeko arakratule ketula how tsumu kriche Ketshe uko oke Pienyü ulatsakese ko rakrasake oke lu how uto shepetiesake kike medi oke lu how ludo desi kike medi oke lu how pevovor desi oke Pienyü bu ungo meje lasunu Ketshe oke Phoukuovilie nunu
오케 조프라디 옥스카 살라피에 오케 페뉴 펑호즈누 츠디 오고 제도 게세디 니푸헤 하우누 게페크로케 오고 부티도 요포 게세디 게차츠리도 베테고 미미발리도메 지수 칼바리기누 오고 라포제 페크루스데 Uko ke puma nunu uko krika masali ke tula. Uke penyu felike. Uke zoke mu prabie. Uke penyu mozunu suke. Jisu yugi ke koba. No michedo me de sujiu bu ntsepe kosuje de sujiu bu nyan rugoliche no ke pumanunu mpetsefadi michedi resadi lutume no jisu mozunu mpieko lusuwaliche no ke tseke nefadi ke mejitume Disu Krista jiu ntaka sohrosali vi no ke penyu faki ke Krüta nkapia ke penyu futsuche ke krie ke masanya pu yeko ke dipu se mozunu volita nyo Disu Krista Calvary ginu yeko la pu jipe krukesa rbiginu mozunu volli ke vizo no yeko kruka masali de no yeko yali de no yeko tsaka sorhosde Zhapu zaye mutesete rupvakili utsuche yeko chidro kezedi no yeko bu tsutunudi pushaketse nkarakahe haunu kezeka pekrotuo yeko mipuribu yeko shepet yemenyomodi ndienu pukashatui How nu kepekro tsumukri wadi Tatsha to da ketsa kemeji to da ketsa tsihiche Deri heko bu mozunu vordi heko kakasapian tsudi How tsumukri ki liginu heko tatsha ku ginu ke krunguli di ko ke Yiese di luli ke vi ke kruke kungu kemeji kasache Jesuza nu chayawe Amen Kechakechü ko Jisu Krista bu ke meje ke sununu ubu ke penyu faze ke zevila ke lie chlie jiu puginu deci de ko ke sapu chekelie haunu ubu ke pumako vakelie siro ke chache ke ri sheze nikelie hau rakratule ke tula nipu he hau kasete Nipu he hau ubu ke penyofa kitsatie mu teme kitsatie ke dipo mieli mor shoshi ke tse rakrale ke tuo take shapuo sala maho ke tsunu we uka kasapie uke penyofa tsidi po Kerüsuo po Yiese Ketshe ke pele mu rofu kitsatie to sasa ke tuo deci Diekepu tsumorshio. Uki kru jiu uke Khriezenuo kete ke gupse Kechakechü pochutuo jiu utsunyo tahita ropie nipu ke Khriezenuo mu Diekepu sesher ke lakilie cheprile ke tuo
kelenu we mahau zmorsho Jesu Christa ukikelie jiu potemie pete pusu seshekewala kelali ke moko ze mehodi ke mieto ke luse ki ju moze takepo chletio mesakemo dietokemo meketa nufanuye mu sakemie ke krikori terhiese ukelakiliu nipu Jesu Christa che pesasatuo mahau zmorsho nipu nu upete shezire prete sala ke krie ke ngumeje hunyiho krieru hunyiho lacha ke chekene mori nusho ke hupu nuri hunyiho varakra ju hunyiho ke tejese nipu diese che balituo mahau zmorsho renyomen nedi uke joke muko ju vajo vamuke wa ke pumako prawadi kristaginu uke penyofeze dieti de kokeli hauka ke mesapi balituo muke meje mu ke kuo chalimorsho Krista lavor uzeli ke moche ja sechipuo kirbi uke pelepie balidi puke hu tekerorie jiu poza putse balituo poker kracha ho tutuo uko yetomiko Dikon ko Dikones ko pastors ko nyuko pejiri kolitumo Sachü puti zovorliete pue petakeli koze hatsutuo di kebalie sidi poshe ukoki akemeje ketamhoze nikoze chekevoni hau nina torvorzo kekrilamon anikoki putu sutuo uke penyefe kedinu su tsatsivorli kemoche Amakipuri nyokoze hau chalali loketala sita seshe po tehiu chipilie di keteje kashelie di she nyoko hau pilie di kazakrilije kekrilamona anyokoki putusutuo uke penyefe ke divorlie ke moche ji yawinu anyokoze kubezu hau kresali loketala Sise. Seshe po nyekredau chipilie sidi keteje kase jiu su bichilie di kapie uko zidishe hauha nyekola kakeshe amuzo nyeko arakatu leketola hau zichie sise Sesutui uko matsukelishe po tehiuri chipili dishe tehia hauhari nyeko lanu pekrukese ajiu la ditsi dekokelie kesauzowe siri hare ateshaketu jiuri mizigi azebazo siro temie nyu reliwe pedziperie chituodi Repiketu kimie chuzotuo
Deripo tesaketo temiuwe chilitie sita ke chatsilitua. Ke krie ke masanya pu Nyu Jesu Krista Calvary ginu Hikola puje pe krukesa Israel mekola cheke vo ni ke tu tui tie ke pele me ko pe tebu Jesu Krista Calvary ginu puje pe krukesa mur hila shekeli ulanu ke chacheke ri ngulete ke phumanunu ope josamode anyapo no yego krie ngume je ke sokola ke tejipien tsiyawe Zhapu zaye mu tete rufakili uchiliche. Ke krike mesanya pu yeko kedipu se mozunu vortuga. Jesu Krista yeko ngume jekasa. Calvary ginu puje pe krikasa suzowe. Ke krike mesa apu Jehovah. Jedo nyoko kezedi. No yeko bu tse zetunudi pukasa. Rokratu leketula. No Calvary ginu yeko ngume jekasa ko rokratu leketula. Hikobu nipu te hiu chuk pikrinu kasa jiu siro no hikolammo kakasa nyakradauzo shiri kasatsdi Zhapu tsabali nuketa no vorke moche nzakie Zhapu tsabali nukasa hiko chedo nipu kapelemiko hiko nkarkranu nipu chedo jisu hiko lachakasa karakra he hau bebatu di hiko do jilide no hiko ngumejidi hiko zebadi hiko krihisa jabi hiko tsasa mu hiko tsaka tepfu suche jisu hirakali uzanu apu Jehovanki himejimelumu chayawe. Amen. Zulu fakeli ko Rabbi hauseli ke vizo jiu siro chiki uza chazubak ke pamiko haunu ke pekroli lo nye te hiu mu nyakradau tsupili daliro ke chatsabadi ugo keze z mu krie ke mataduwe.
무초리 그 호발리로 니고 비저리 니고 이제 해서도매 고 벨코네기 그 바고 니고 물리 그 호바매 기티에 그 바고 니고 물리 그 호발리로 니고 이제 해서도매 hauha tiginu keker nyakradauzo lipie tsaliche hauha amozo seshe puo tehiri chipili di jasa dikapie ukotsuse tehie hauhari nyakolanu krukepar ajiu la ditsi dikokelie tejo kasauzowe nyako hau kripreche Suokhrie. Thekha Tsali Khu. Dikon Kephrü mesanya pu Nyo Jesu Kristala npejewe Calvarila npejewe Zhapu zaye mutetsete rupakili utsuche Jesu zanu chayawe. Amen. Uko kenyo yehutike lishe sevodi ukitiekenu ushezanyuki kazasomor kashu baliro kor haki
Neisalie revi Ketshe sedi Kephrü Yoko Peshe. Phoukuovilie Thekha Tsali Khu Kesiezie Ruokuovilie Mu loro Bazhakese shitalu. Suokhrie Ketshe ale Bazhakese Dikepu mami ala Peje va pela lervi. Kesiezie Mechü Tsali U kapie ke Pienyü
Nyo bia ke Pienyü Tsali ke Pienyü ki ke Khru Tsali mu ke Tsatalau ugo pastor bu sasa sido. Ke Khrie ke massacre Nipu Zhapu ke mesao Zhapu za yemu te chetaru ke liu Tsali ke Khrienuo ke meje te jagulan te jem pejia bavda hauringulidi Nipu reshulie te jangulidi te jem peje bawe bavda hazidino jabie Yeko mi pupu Ketshe Yeko Khriezenuo Yeko pupa vada hazidi kinum hasikele kemi Khriezenuo lusa Yiese no lusa selekedo Yeko kapien pelesa Yeko gumejeje Rofu bu Yeko chata Yeko Phoukuovilie Nke kobi Yeko tsidi Yeko bunke kostedi no Yeko Kechakechü kradi ke kose Zhapu La tefudil huslige do no jabi heko tsubo heko mumeshiche heko kapien pele soe mumeje samo jasa mumeje samo Khreisuo shitsa kiam samo jesu Jehovah bu japye Ntslie mu nzebaliche Jehovah bu pujepie nvapejelie mu nkrie ngu mejekeli tsuchi Jehovah bu pujepie meholie mu nunepie nchukeli tsuchi Jisuzanu chayawe amen.